problem. Don't eat me alive. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her up. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. Ja Karol ei saa ülesse, sest et ta lihtsalt ei saa. Teaks ma selga saan tooma. Ei saa. Täpselt Karol tunnistas seda. Okei, sorry. Ei, ma võtta. Ei ole. Ma ei jaksa vist üles tõmmata, ma põlved Aa, no siis oled jah. Mul kanda. Sellepärast, et ma üles ei saa. Aga ära kasuta jaluseid. Mine selga, noh. Mine! My god, Karol sai selga. See nime. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way, on my way. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. On my way, on my way. They wanna judge me, I'll testify. Catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way to the best thing that you... Sensi rahatseb boks, ta on mul lemmar, nii et jah, ma ei tea miks, aga jah. Siis jätame rahatsuse see ilusi porgandiga, ma pean see pooleks tegema too. Oh, okei, nii, väga jah. Jätame talle porksi siia. Ta väärib seda, ta oli väga tubli. Ja siis jätame niimoodi praegu. Siin pole kedagi väga praegu tallistu. Mind orjastati ära. Nii et kes see vlog ei lõppe veel, nii et ja, Harrika on seal oma lemmariga, taibuga. Ma promon siin ka, see link tuleb kuskile siia. Nii et minge followge Instas. Free promo, aga igatahes väga hot taibu nagu alati. Just sai trenn läbi, oh my god, see on halb shot. Mul just sai trenn läbi. Väga hästi läks, ma oleks võinud teda veidi edasi ajada. Sealt oli veidi laisk, aga noh, raatus ikka. Ja siis kõik läks hästi. Siis see üks hüpe, mis Aiva ütles, et oli väga hästi, Aiva on mu treener. Aiva ütles, et oli väga hästi, seda ei saanud keegi filmi peale või noh, video peale. Nii et sad. Aga muidu oleks täitsa hästi, raatus oli mega ja nunnuponi, nii et jah,
Edasi, kui te tahate mingeid videosid, siis kindlasti pange alla kommentaaridesse. Loodan, et need jäävad peale, sest et YouTube võtab need maha millegi pärast. Aga kui see meeldis see video, siis kindlasti ma peal üles, vajuta seda suurt punast subscribe'i nuppu all. Kindlasti võid kelluke peale, sellepärast et YouTube võtab mille pärast kellukesed ka maha, et nagu siis sa ei saa nagu mu videod, kui uus video üles läheb. Ja bye. Näeme järgmine kord. Bye. Viimaks saan, see on veits suurem. Ma ei usu. Sa saaksid siis hea lugu kinni. Palun. Joo, see on tõsi. Kuseme. Siis kui Karol ei saa lukku kinni. Ma oskan lukke panna, aga see on veits broken. No jope lukku saan. Ei saa. Me alati aitama. Jaa. Iga hommik. Tuleb mulle külla siis. See on nii imelik niimoodi hoida täna. On jah. Vaata kui ilusad päismed tal on seal. Wow. Kas sul on? Karola. Mine ka Mul ei vloogi. ole väga palju aega, aga 5 sekki on sul aega. On lühike mees. mees, sul on nii väike ka. Iumal on nagu muna. Ma näen ilus muna välja. Mis sa arvad? Ma ei tea tegelikult, mida ma ise filmin. See on fashion walk. Child. Anyway, so